Ej, mali, i spreman da idemo na jezero? Ooo, Luka! Jesi spreman za kampovanje? Da. Spremni smo, ostala nam je samo još beba. Gdje ćemo nju da spakujemo? Ajmo, Ki, idemo na kampovanje. Ja mislim da će ti biti udobno tu. Tako, daj vežemo. Opa! Eto ga, Ki, ja mislim da će njoj biti super tu. Šta ti misliš? Ajmo, idemo! Evo nam je Sara. Opa! Saro, bit će tebi dobro tu, važi? Aj, čao. Luka? Ti se čini da čuješ Saru? Nije. Molim. Našli smo mjesto za šator. Gdje? Ovdje? Pa to je čovječe na sred puta. Jo, Luka, pa znaš šta smo zaboravili? Pa sestru u Gepeku. Idemo. Saro. Saro. Gdje si? Saro, gdje si? Hajde da izvadimo. Saro. Evo je. Ale teška kao nekad mlade beba. Saro, kako si se provela u Gepeku? Je bilo dobro? Neki džaki. Vidi mama koga sam našao. Kako je dobar? Dakar, Ljudi, zove se lisica. Lisica. Po prognozi za danas su rekli nekih 20 stepeni, ali nismo očekivali ovaj vetar, tako da bit će problematično što se tiče štapova i njihovog zabacivanja, ali vidjet ćemo. 3 džekija. To su dre, Luka. Dve ima. Da spremim svoje radno mesto, ono što najviše volim, svoj radni stol. Au, sad je ovo nisko. Neće da može ovo. Je dobro sad? Dobro je, mnogo bolje. Ona došla da je beli. Je može da imamo kuću. Ne možemo, Luka, moramo da kupimo ovaj zeleni. Mi nemamo ovakav zeleni. Čekaj da vidi tata ovdje što ima. Aha. Evo imamo plavi. Ja ne volim plavi. Ne voliš ne plavi? Volim ovaj. Ja. Hoću. Molim. Volim malo samo boje plave. Malo boje plave? Da, volim samo malo boje plave, ali volim je puno plave boje. Daj mi taj plavi najlon, ali volim i zelene i plave. Sam je lepo. Važi, ljubavi moja. Nikad nisi imao zeleni najlon? Nikad. Dobro, onda ću ti kao... Od uvijek sam želeo zeleni najlon. Dobro, evo ti onda, neka ti ostane. Važi, oko moje. Sad ću tata da vam napravi nešto slatko, je može? Da. Vetar će biti jako naporan. Ali vidjet ćemo. Baš sam očekivao da će biti lepi sunčan dan, ali ništa toga. To je od dedinog tate. Kako se zove dedin tate?
A? Kako se zvao dedin tata? Ne znam, nije mi rekao. Kako ne? Gdje je beba? Koji ti je ovaj? Evo, izvoli ženo. Sad će tebi tata da napravi nešto lepo slatko. Ljubavi moja. Evo oko moje, ljubavi moja. Vidi što je tata napravio tebi. Aj sad. Lepo. Uživaj. Menjamo plan, menjamo poziciju, menjamo mjesto. Pošto se nalazimo u Deliblatu, Kovin nam je relativno u blizini, pa ćemo ići na Kovinsko jezero da pokušamo tamo da napravimo klopu i ako budemo imali malo više sreće sa pecanjem. Dosta toga se ovdje izgradilo, nego kad smo prvi put bili Luka i ja ovdje kampovali, zapravo naš prvi snimak na YouTube-u. Neki tobogani, dosta su raščistili. Po mom saznanju ovo treba da budu bazeni, to je zapravo trebalo da bude već i gotovo. Također nam nedostaje i park, ovdje je nekada bio igralište i park za djecu, toga više nema. Hoćemo da posjetimo naše prvo kamping mjesto, ajmo da vidimo. Evo nam ga staro mjesto, tu nam je bio auto parkiran, tu je bio otprilike šator, tu smo imali drva. Pošto se mnogo toga promenilo na samom jezeru, makar imamo memorisane lepe uspomene. Malo da vežbaš, Mati. Čekaj, držite, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, opa, pusti se. Bravo, majstore. Luka, ovdje završavamo naše snimanje. Želiš nešto da kažeš gledalcima? Da. Ovdje će se završavati sad video. Morate samo doći posljednji put.